Kaumkei Presbyterian Secondary School kalakenjo arpu prasnem kerta hakajing syakri yeki kena bat samla pule jong kani kathan. Lasdang ye kani ke school haka arpu iterik uyayong kat kendai spa kendai pesan. Hakata kapor kaladon tang kat sangut ki kena school haka kerdan lower primary. Minta kani ke school kadang ajing syakri syaki pa kani kathan ki bala pa school yeki khun ki kti ki bala kenjo syaka south pa tam ki kena school haka ni ke shlem ajing start. Lasan sin bakani ke school kalapha iki kena banya kun ye ke examin matric SSLC bat baro san sin ke lapas lut. Habay kren bat uba balajit khamdej president jong ka school managing committee bat uba Shakespeare Lingdo uway ni ki dikot nong seng ye ke school kelay thu bakadaw jong ka jing sa din bat ka jing duna ka day namar ka jing bamyo tikna ye ka jing irap na ka sorkar lingba ka tanat baday pet ye ka kampuli puthi ke education department ka jala. Kabalang bat kinong hikai kila syakri jar da kemensim IT lut na kebenta kani kathan wat lada duna kajingirap na kibor sorkar kilaong. Kasinong umkei kajingay kumba arpunyo kilometer na umsning Ribhoy district. Te kumba ka school jong phi mentak na penjo so mau mer jong kajing tapar kupas nam. Te hatu ngiat lak belutai kumbang pej ka managing committee. Ba kumno ka ka school jong phi ka long menta nadu ki por ron sa batat ron ta hatu kala don em ka jingbet jingbiang hadu menta ni ki dang don ki jingduna kala ki duna ki kita ki jingduna. To kuble shibun ba shanshla di Boh News bala kli ye gani ke jingkli lese ke de ke jingkli ke badai ka ba nakaliang junga kumu president junga managing committee bada ke juga por kumu secretary balang ubadon bentah ke sponsoring body de habangi yoi ya ke jinga ilenti jong ke school ka jongi kabalaya ilenti hadu arfo prat ligi snem kala de ke jinga ilenti ka bajrong ila banong nadu bala sengnya ka snem khat kendai spa kendai pesan ka arfo terek jong na April hadu mentah kala dap arfo prat ligi snem te habayan ujor haba pej kadang don shibun ki jing duna bat kita ki jing duna ki baga school jongi ka don ngidon ka jing duna hadu ki school building namar haka level jong ka secondary ngila day bendon ya ki computer room ngila day bendon ki laboratory room ki lab ngiong la day bendon ki separate staff room la day bendon ki principal room nani ki headmistress room bat kum tater ten rei kumban yethu happy bat kumba yethu ba ngidang don shibun ki jing duna hadu mentang ngimpat don ya ki kamera kelas ki babiang ngimpat don ki kamera ki bekerpang ki bengila pan kerpang te nakaliang jong ka managing committee nadu bangala shimti kumu president bat kumu secretary ar hajar shipeu hadu ar hajar khat nyew ngalong kumu secretary jong ke school bat ar hajar khat nyew hadu mentang kumu president jong ke school ngayu ibu kidan shibun ki jinguna nakaliang jong ka managing committee ngila persyang banlej gibor sorkar ngila persyang banlej mi sepo SDSEO ngila persyang banlej mi sepo directorate station Shillong ban budin lane ban yethu ye kijing don kam ka baga school jongi ka don kam ten reng isyam bahdo menta kita kijing kita kijing kerpat jongi kita kijing lej mi khmat jongi sya kita gibor ki bahlor to kuble shibun ba basan sala ya kenjat ya wede bat ka history jong ka umkei Presbyterian Secondary School to hak basdang ngila form ya ka local body jong ka sinong bat ka balang te hak basdang ngidon tangkhat sangut ki khna skur bat tang langut kinong kai te ka jing sedang jong ni school da ka ba ngia kan show pisa na ka menta ka tulom na kaliang jong balang bat na kaliang jong sinong te din ba ngilaya nau haga arpu terik ne April bat house nem sijar kendai spa kendai pesan te ngilaya kum tu ter ban ngila persyang ban panjing yarap na kaliang jong ka sarkar hak bedai banyo i function nadu ki lower primary
tengi yo section jongka naga SSA te hadin kato kan nesnem ni la persyang ban pan yo yiram hawi dei bat ka opar primary ni yo section jongka adhong te ter kom tu ngi yan te kalah kam simpor dagi babun bun senam nadu senam sijar kendai spak kendai pesan ter adu senam ar hajar iwei te ngila persyang dagi babun gilan kum kaba penmi daga pista ke bensiu gitu lop na liang jong senong bat kebalang ngi kensiu ngi siu ki hagdar kebatan lai spak tengga cibenai bat hadin khat ar senam hag jing jon jing skill ka poi khat ar spak hag jing siu na kamta kinong kai te bas komen ngalong ba babun na giliang ki dukot jongka mani gumti ki ba lalek no ba don ru na kaliang jongi ki bedang ya trelem hadu mentaru kidang yale sai cicai ban penkiu seprang ya kene school te kenya dak widai bat kene ka jing ya inti jongka hagis nem ge menswa ngim judan kum gini spon te ngisu yale malu malatang ki bedai po skur ndai kampau iru te dokumen sibun ngelong bah kene gesi ka arpo 3 April mentau ar hajar ar pulai ka skul jengi ka layak jentih du kuma ar puk pracilik senam